Wini zuni somni kumsang ni somni pali ni ngani ani a in zawa in chibaile vekule bong chom tlang khwalbuk roktu nia hiat mi pahnih man Mizoram Aerosports Association chuan serchi pa paragliding take off muna khwalbuk roktu te chu man an ni thuan soi nimina thu chuan siama masa general headquarters le serchi sub headquarters te chuan serchi pa paragliding take off muna khwalbuk hian tun nai hun engamolaya tangkhan misual kuta tuarta zeu nia soin akong kharte ti chiata ni ba ka thil tam takruk bawani thuan soya serchi police report thelu ani nuwa anbung ruarutu niar hiat vanlal khwe serchi marveng le lal herliana chungtlang chimveng te chu man anni thuan soi Manipur National Investigation Agency te chuan Meitei firfia karambai tengol how to palaka FIR an thelut he Meitei firfia karambai tengol te how to pa hi National Investigation Agency ten man tumma se man thei alanilo chunle zan chol lovin Meitei nu hawan duty reng thin ani arambai tengol te chuan Manipur boina ne na inzom in beina chu topsan lo turin thisena intiam na an nei ani Manipur CM Biren singh chuan Manipura indona in beina top theina turani don chuan kanina tangin ka ba ngati malko in khom puyan mang Mizoram Milk Producer Cooperative Union Limited malko chuan voin ni somni tharukum sang ni somni pali chomadar som pakhat khan an conference hall a khom puyan manga AHNVT Minister Pusilal Soivungan aman puye kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni palia malko hian cheng noi zanhe pasari point pakhat pakwa anlepa Pusilal Soivunga chuan kumsang ka zakwa somriat palia malko din ane tanga vo inni thlenga malko in ma asonzel na konga na sataka thoktu malko board of director tele malko a thoktu zongjong te baka society a kutna thoktu zongjong te chunga lom thua soya malko kaltlangin mitam takin eizon na an nei pha a Mizoram economy choice na konga malko hian a tholok le a Mizoram State Society lotling berte zinga mi ni ati malko managing director Hars Vardhan Tarlandanin kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali chungin malko in kutna thoktu te ne na tangin bong hute litar noi kwa chuanga le saka bong hute le nan hian cheng noi zali somni pariat sing kwa sang sari zaruk somnga parukman ani malko hian heng bong hute ala khom te hi lo song bola ti thiang himin mi puitin he na le thei turina chop chuaka bong hute le bong hute tanga siam shalna tanga sumhu za chu noi sangkhat somli pariat singa sangria zanhi somli pakwani kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali chunga malko business turnover chu cheng noi sangkhat somkwa pathum point pali pangani in gross profit chu cheng noi zanhi pasri point pakhat pakwani tundin muna malko hian thoktu mi somnga panga anoma bong nu te le product zor na mun zathum som pakwa an nei me kaltangin mi puine na anthal chuak thin ani MDC pakwa ZPM a lom lut voini somni tharukum sang ni somni pali chun khan Lai Autonomous District Council LADC MDC pakwate so LADC Hall longtaya ZPM Vice President W Chuanoma Deputy Chief Huipin alom lut ZPM Vice President Chuan Ramle nam mason na tura KP na ruk na tirema mi puiti ta na KP puyatan ZPM Policia MDC pakwate so alom lut husoin state ZPM sarkar limle LADC sarkara sarkar na siam the anom lo lai khan ZPM in kan du chuan sarkar na kan siam theya mase state sarkar ma saten an thunei na mang swala district council sarkar an pong swal thin chu ti top kan du a kan thunei na kan mang swal ve du lawani ati LADC Nuaya Chan Maribial MDC by election le village council in thalo om tora ZPM candidate te vote tora mi puite somin W chuan oma chuan ZPM chuan Autonomous District Council sarkar in real bol na hi za kan tia MDC by election le VC election a ZPM party lo thlangtling ula ngel nget le za takin LADC ro rel na kan sia manga kan ti be dong lawang chewti in ZPM chu sarkar male sarkar nuwa an thu soidang lam vengai lo thu a soibok
LADC ZPM zom tu te chu MNF atangin MDC pasari mang munga chinza BN thangpuya CL lian zwala visa thanga tilal eng muana tuturu singh Ellal Matswana tile independent MDC en zangurale elarding liana chinza te anni Cooperative to ten Home Minister nena anhar satna le du ten thlen Cooperative ha chek vaireng tele bil khothir Cooperative to this one nimin ni som pakwa tharuk kumsang ni somni pali ni laini khan Home Minister pu ke sabdanga office an koma thilpanga an thlen ha chek vaireng tele bil khothira Cooperative to te hian tun naya Cooperative chungchanga har satna sang an to dan le heng an har satna chinfel ani theina tora poimole tulan ti te Home Minister ne na hian an thena Home Minister chuan Atei anganga chinfel sak atum thu lo shil Home Minister chuan sarkar thar apiana tangin Atei angangin dan lawa Mizoram paltanga kuwalak lu andau ti soin honrei lo te sungin kan police te point an man tam to hlia chuti rual chuan vo inni thlengin he sumdon na hi alakal ringa police duty helin atamjok pheicho ankal thinem ni ti turani ati Home Minister chuan sarkarin dan lawa kuwa sumdon ti top turin theito pachwa zel don ti soin kuwa ching tu ten dan lawa kuwa ro sumdon na wanga anma ni tharngei po an ral lei theilo tame khi apoi hle ti in har sat na hi are theina turin sarkar chuan ati thei angang ti zel atum don thwa soi Cooperative to ten Home Minister nena an thlen te chu Mizoram chunga Burma Kuwa project na mun khawle zwala kalpui vaireng tele a chevela dan lawa phorlu Kuwada khomna go down la omnual hi juni somthum kumsang ni somni palia ralma a mantule then fai sakturangen na tunaya sarkar thu chwa certificate of origin pek dan tur hi ahim tok lawa anshiat wangle Cooperative to te tan thil buai thak tak ani dona anshiat wangin ennonemoti ri lo rotna Kuwathar chwa market thazok le rintlak sarkarin ngai to pui turle Cooperative to te nena mala khodan ngai to tura rotna hachek bialin an kuwa an thar chwa an shal nakal kongber Assam via Karimganj district chunga har satna an to sutkyan pui tura malak pui tura sarkar ngen nate ani Savam bual lai pho chwa wangin thubai thelu tum social media a savam bual silai post changa DCF Aizawl Wildlife Division in Cybercrime Police Station a thubai an thelu don Deputy Conservator of Forest Aizawl Wildlife Division a changa thudon danin hethil thlang changa hian Cybercrime Police a thubai thelu ani dona hetianga savam bual siltunia langtele anar kai tu te chui chuak turin FIR hi thelu ani don ani social media chen khata an posa landanin luiluang lai pakhata tu te nemo savom an bual sillai langa savom hi athi to ngela nungti chiang taka hriat thei ani lo hetianga savom song bol tu te hian mizo tong an mangti a hriat thei bok MNF Corporator ten ZPM le Congress Corporator te anchang MNF Corporator te chuan vo in ni somni tharukum sang ni somni pali ninga ni hian Aizawl Mayor Pularin enga office a press conference nein ZPM le Congress Party Corporator ten an puna chungchang an soifia Mayor Pularin enga sailo chuan tunaya AMC chungchanga thudik tok lo thedar ni thusoin apoi kan tilea atia ani na takshiat lo wangin Aizawl khopui in real bolna atana constitutional body tangkai tak AMC in dem tokin noksak anghia langai na mi puiril ruwa atu theidon ani AMC a eptupol ten ro relai MNF te an pumo na te hi thubel chian dol lawani one number 19 by election a MNF chu chakngei dona an shiat wangin mi puite ril ro ti boy thei tura malakna ni ti kan sha ta poimo ati BOC thutlokna chungchang eptu corporator ten house an pass ti hlotlin omngai lo nia an soi chungchanga Aizawl Mayor chuan thil shiat lo wang liaw liaw ni BOC thutlok na hi ti hlotlin zelani a sumle hona du wanga ti hlotlin ngal mai theilo pani khat lavonga soichwa ani melati central atanga sum andon to state sarkarin ati khotlai wanga wat fan sem theilo tlemazong ti lo chu wat fan unreleased vector thua soi Pularin enga sailo chuan BOC meeting thutlokna corporator kaltlanga property tax sem chwa tur ti aum lo thu soin amai ro chu party ruling indu sakna bik omlovin corporator wat fana semani china inang tlang veka corporator ten kan don chu wat chunga local council ten aman na to relin mi pui wan tlang tan man ani china ti Aizawl Mayor soidanin kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali chunga
property tax tling khom cheng noi zaruka tanga 80% cheng noi zali somria chu mipui wan tlang mamo poimo zwal tho na tan tangkai taka manani a cheng noi zali somria ta tang hian noi zanni somriat panga chu corporator zongjong ne na cheng noi som panga thiwa pe kani adang cheng noi za som kwa panga chu AMC office atanga sem chu ani thunga assets puitling tak AMC multi complex to equal south sangna tan cheng noi za som rukpali point panga manani a property tax chu corporator ten du dana mang zovek lovin engumoza chu public assets siamna tana man thati ania property tax tan cheng noi za som kwa panga manna housing shat puilo anga ep to corporator ten an soi chu thudik lawani a summan na revise estimate ta tarlan vekani pass ani cheng vai bel che somthum chungchang kumthum kalta chungin cheng vai bel che somthum chu party indu sakna ta na semnia thedar ani thu soin pularin enga sailo chuan cheng vai bel che somthum hi kum khata cheng vai bel che za ania aizol kho pui chunga local council somriat panga a inang tlangin semdar taila cheng noi som pani vel an chang thei tok ti na ni party indu sakna tia soiwak wak mai hi adiklem lo local council chunga mi puite momo sang lo thei lo wa tho ngai om thin wangin AMC sum zongjong hi assets lian tham siam na atan man be karem lo ati AMC sum chu du a elected ten an man ngot thei ni lo ti soin aizol mayor chuan official ten uluk taka anti fel nuwa man thinani a adu tan chuan AMC sum man hi chiang takin document mu theina om vek ti in RTI ek manga zofia theiring ani thua soi incinerator le chungchang pularin enga silo chuan solid waste management center tuiriala incinerator le chungchang soife in state sarkar ruwa manle sumin le ani a trial run kalpui mek ni in aman pek chwalo po chengnoi somni paruk sangsari zariat ala oma atho dan turanga atho nuwa chauheng poisa thi pek chwa ani dona tuna hian incinerator hian atho dan turanga ngai athok theiri lawa shiat ani wangin company lamte siam thaturin shil anni to a ani lampo hian malak an tumek thu le kha anon thon to ni ati aizol mayor chuan AMC le company ayoin trilatana an encina result chungchanga incinerator hi na thok thathei lawanga soichu enchin na mai ani ti sha ta that thua soye permit pek chwa muan chungchang permit pek chwa amuang nia ep to corporator ten an soi chungchanga aizol mayor chuan AMC ta na ngai twana an sen lo ziale AMC na thokal mangan shat lo zia tar lang to me ni building leila permit te hi mi puita na hi mem AMC dana zomem ti te uluk taka endika ni nuwa pek chwa thinani a mi puita na him lo ngai twa lo le dan zo mu malawa tongpong pek chwa mai turani lo hetianga thubel chan do lo an thedar ma hian AMC kalphung le din munte zir chiangin thoktu te in dei lo zia te po mu pui phave sila chuan hetiang thu hi an thedar arinom lo hle zo kani ati pularin enga sai lo chuan AMC a hian officer pakwa che anom ti soin gazetted sangson post somni pali lai ruwa kani tin enforcement inspector pathum che anoma technical sangson post atanga za somli pathum chau no khani a chu wangin thoktu in dei lo na hi anasal hi a heng post te hi no khat turin sarkara dil na thlen mek ani state sarkara post yam bel dil mek ani bokti in thoktu te du khop lo na hoi zonga mi puite fui por thalo an ti asoye dam takin Mibo mule ni som paruk tharuk kumsang ni somni pali pathiani jing dar nga tanga chin shiat lawa bolal muchwa ka kumsomli panga republic veng thang chu vo in ni somni tharuk kumsang ni somni pali ninga ni chonudar khatvel khan dam taka mu ani thudon danin lal muchwa ke hi ama zong to ten eden thar BSUP bula ama aron chhuak chawan mu a ataksa har satna anei om chiat ni chialo ma se a hrisel na din mun enfia ani central waime chwa nimin lama khan lal muchwa ka bo chungchanga hian thu chwa an siama Mibo zong tur hian branch waime som pani angen thutar langin Mibo zon dan to ruwa manna te an siam bokani khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale theite chuni e